U braku sam 35 godina. Muž mi je radio terenski posao. Često je konzumirao alkohol. Bilo je dosta psihičkog maltretiranja. Bio je dobar roditelj, ali nakon nekog vremena djeca su se počela brinuti za mene. Prošle je godine pao u depresiju koja je bila teška i nepodnošljiva. Potražili smo stručnu pomoć. Napokon smo počeli pričati o svojim problemima. Muž mi je proveo 20 dana na psihijatriji. Dobio je terapiju koju redovito uzima i više ne konzumira alkohol. Hvala Bogu, život nam se vratio u normalu i ponovno dišemo punim plućima.